Di mau di lot ya, titung dateng. Apa sih kan ini kamar? Jika kok budaya Roma tapi besok. Huh, cipta tik menang salah. Huh, kan ada tombol kirim, mama kira jackpot itu ya. Sergi, jadi sekeman saya baik chip kan. Mah tombol kirim pelang. Kurang ajar, kurang ajar. Gede Faisal. Raja ngebil. Mari lo kung kami nekip udah boleh. Pinter na. Tak burung colok. Dapat kun sa amin na slot pala din na rupa. Aning talam mir cair. Tapi beberapa pustam pese buru piyalak kan. Sol. Ya ada nakong. Engkau gila budaya Roman kaki. Tadi ya santur. Si tukui kamera. Nadil. Ya ada nare. Ijo ka kita ngebel pala. Raja ngebel ang kau bude dalam. Engkau luar ada orang guru ya. Tak keluaran kau bude dalam. Ya masa aja Roman TV nelfon telepon kena. Udah iya. Macam zaman janongku. Tangi dingkru no motor bola. Jangan kok belok sedotang. Ya ngerokok deh. Jangan kau share kita di rokok bakun ya. Ya bakun kak Faisal di sandi deh. Coba pengertian deh ke kaki resol. Tampan kok. Bilahi nyaman sa taruh kok sol. Retek ke bibir. Apa dia remet? Terus akin oh diri sol. Maka di dana tak lancar. Iman kada rumah boleh tretan. Ya yang kau minus lo tadi nang menang. Harakin pemenang di sekali. Kira pernah belum milih ya. Minta mimi kaki. Colon kaki sol. Musoro akan dah. Pada unang sekali. Purung pada mimi apa? Iman kada rumah adin. Tak yongku ya. Yang kau tadi nang menang. Kelak samain kau ya. Alhamdulillah. Lada ya pesi nyaman sol. Kaki jambu sa minstrot. Main orang kok. Engkau biga kirim muka bisnis. Kemana talang kong gurda iya. Malayan di penghasilan rore saren. Ndak emang kayak deal. Cak muka banking pun tak tahu. Rokok bagi ngapong kang kok. Tadi muka bisnis. Lihat di mana kayak sedil. Jok pokok nana setia. Kopi saya temu. Aduh. Aba, sini salah paham kalau soal. Maksud engkau bisnis dia. Ni poreng. Ba, nyervis sapi. Ba, kerja sepeda. Gaji tang maksud. Dah iya. Entar din. Kok tak ngerti ke cerita kaki. Lu marah jadi sakit lu. Dah iya soal marah jelas akin bingko. Mending servis sapi dia. Angka bodo orang sandin lopa dah ya. Deki ruai pebecek ruah. Bagian segami pentas seket. Di bagian seket pentas atos dah iya. Aji saya menipu. Nyaman kayak udah ya kan. Abo, saya sehari sih nyaman. Mungkin tak nyaman mai aku. Tedung pai kamar dua. Gimana boleh bilang? Aku. Ya mayu ke din. Abo sendi na lu soal. Nyari sastran ke lu. Sasaran sapi sasaran. Lepas langsung mah nyari asiran cengkok suka ke sedikit. Iya. Servis sapi. Siaran. Panjang tertibi orang kemarin. Ya tak tahu boy munda ya boy. Enggak main dan nyari sastran boy ke lu. Sapi sih bikin sasaran dia. Wala nakah naro mayu. Dokot pen. Iya mayu. Di mayu mamangka. Ayo, tunggu dulu. Rokok. Api. Ayo. Tapi ro ba di mo ko de. Oh iya. Tapi ro pesan.
Ya berapa bingko malam dia? Kata semua bang kok kata lima balu. Lu kayak beja. Duh, salah. Sederhana dia. Tuh, merah tuh ngerongkok tuh. Dem apa ya cek nas panas. Kini suruh wabah ceng tuh. Mai korjo bidapit. Iya mayu, ya kare si koni lan. Iya mai. Lagi rabit. Iya mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Apa le? Ceng kak. Dek ki kolis tekale ma rabun kiai kon bakan dit. Kun bahkan dit. Oh iya deki kon le mai le. Oh iya le. Iya kak, sekarang kong ya. Le. Apa kak? Ari sastra salpa. Oh iya le, engkau san mas seneng kake. Bisa kecancannya kebedaki. Engkau sedih sama model ya muka servis HP le. Ya pola beda HP rosak kota boy pekerja loh. Ya jauh le engkau le. Cepat dereng seman ini dia. Enggak cuma jadi korotang rok petoro. Kebedaki ya. Oh iya kak, hilang kok mulia. Cik. Aduh, ari dia pasal par. Datang HP dong pesan. Ada apa lagi buru jangan boleh tuh. Jangan nyaman pak bagi. Kini bau, bagi mereka nonton. Iya pak ada. Ini tabu kenyang mak. Cek nyaman ongko tek kon bahkan di dong. Oh lah. Jakin lah kalau soki bahkan di dong arasal. Iya, man nyaman juga cuk. Tek aja, mbe apa? Pokoknya lah. Kena tapi berde desa. Iya, Ara saya berde suarke. gila boleh berdoncon di situ ya. Ya montoro berde oncan, ya mah ayo cekal. Kayak boleh berde topetto. Manjing lah. Oke. Iya baik. Ya tabu ya kenyang ya. Oi, pelajar kok bocah HP. Kon kamu di. Toko orang itu lontar keluar. Ya HP bagel. Dalam model bisnis ini. Maka di tadi ada kelembo belum. Itu yang tos nalur. Kini ki bini bojon. Oh, ada lah turnya tertib. Iya. PC datang TV, ya lah konjuk toju imah roman. Tak akan lah. Ila pasapar lu. Lepas sabar gua pas soki mana yang sabar. Ya lah konjuk toju. Lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anu apa dek? Jaga yakin beda parlon. Parlon apa dek? Ya tujuh na lu. Beda apa dek? Ah, bila pagkatasan din. Oh. Email ya enggak ya? Jaga. Arif Salpa. Tahi sol, tepa aja. Tina kisah membaca. Engkau saya kan tapi orang dia. Iya yang aku nyaman itu. Cip, mantap. Oh, identik dulu deh. Ada bag melarat email kalau pen bi kaki. Nampi ke pusat deh bolan. Iya tak apa kak. Pokok sepenting bisa. Oh iya le. Ya masalah dek Budin tako deki beda perkara lain. Engkau aus sudah kaki lah ya. Iya. Ya mau naslin gampang ini. Iya. Bila kaki dari Iva. Engkau semua buca ini nak. Kan kaki sandi rencana bisnis deh. Kaki keluar kan dino yang pas perlemak. Bisa engkau bid maaf bid engkau din. Dengar? Oh ketenang menjelak pesaki kak tawan deh bos. Iya itu. Ayo. Darem mah bisa lop pakai tasan din deh. Malam roh kak angkau tong kantok kayak gitu pakai tasan. Oh. Orang berabit doa. Email kaki kelopen, kita kelopen wah enggak pura tak ribet. Kalau nampiakan TV pusat rumah ini dalam. Aduh. Tak kencang ada iya.
Cek mana nak setia, cek tak sekolah katengkan. Mau naslin gampang deh. Are tak lama are. Haha, PC sedia. Tuh, nama PC kok saya. Modil buat lama are kan tadi. Hapin mah api yang kira. Dibentun ke lain kok denger. Are senyaman penta berempat ya. Ya mau cuma penten satu. Beli rokok surya lempak. Are senyaman ngerok modil bae. Dil, modil. Apa Sol? Lu ya masuk dulu Dil. Telu le, jali olok ngara beribet. Oh iya tak rapi. Oh iya. Apa Sol? Ya mun sandin apa hari dah. Peta na berempat ya. Ya mau menurut engkau Sol, enggak kis becek. Senyaman kaki bae. Iya benih dah. Makan dia kakek saya kebayi bisnis dah dan. Dah iya. Peta na berempat ya. Ya mau menurut engkau Sol, penta dim sedeng bae. 200 bae. Mun 200 to kok curiga. Lan larang lu. Iya engko. Lama ya pak keluar. Peta na 200 itu dalam. Gelo. Engkau sih keluar. Nek taburan. Oh iya itu. Engkau keluar kade. Beribet le. Ceki luang pulsa apa? Ke pusat, ketong kalau lema. Direm mah. Iki le tak apa. Oh, yang mungkin panjang Pak Isol main wak lemari. Iya. Hapin na mahal lalo deh. Ari yang kok guru ngebel ke pusat le deh ya. Pah lupa email ro kake. Luang 1.000 pulsan. Dan luang petok lema dan. Mengena email apa tuh luang 1.000. Deh ya. Makan bi kaki penta berapa? Ya mencanang koro le deh ya. Petok ke kake pada nyaman. Ya 200 koro deh. Aku macam larang ngamak tele 200. Hari ko bisa kakak ro kala melak. Ya hapin. Jelas ya. Sekarang kong deh ya. Iya, jelas kan kau mulai. Iya iya. Saya. Ayo. Langkong ya. Iya. Iya. Tak kunda iya le, din mau bisnis so kake. Ya lo le 200. Cuma muka kata sandi koro ya. Tak iya soalnya calon maknya lelak masih nyaman. Tak nyaman main ke laku ada ya. Oh iya iya. Lah kan lebar kok. Gak pada. Begitu. Ya,